دم باش اون چاوانه از بهویمون باش بن اف خلقات دایت کار بیجه جبشا خلقاتن اكو مداخست آوا کرنا مکتبه کردی لکه ما ایرو از سر مجارکی با آخفم بتایبت جه خورت و کچن کرداره و پیبک بابو کالین ما هبو دگو هر وقتك وزلامي ويه دما ام وگر دیروکا کردی ام يبنر كو هرس هردمك زلامي كرد و جنين كرد بتایبەت کارێک و خەباتێک دوێ سەردەمێ بکردن داکو ئەم گاتن vêro جیهانî ئەم زمانی خود ئاخivên ئەم gelek tiştiyên me ji civakî dinê ku bê zimanin niha ew zimanê xwe dakirin bêtir e divê ku ev rastiya henî em zanin انو di her serdemê de serdemên dîroka Kurdî de tevgerek hebû mijûlek hebû xort û keç û jin û mêr giş kar danî ji bona ku ev ziman ev çand ev civak berdewam bike her cim bav û kalê xwe ji wan pirs bê di dema xwe de çi tevger çê dikirin yani di dema ku tevgerên behsî rojava hebûn mijara ku bi zimanê Kurdî axaftin yan jî tevgerên yan jî civînên Kurdî çêbiva ew mijarekî rastî ne zelal bû û tabî di rojava ji ber ku rojava lêtirê xwe ji Sûriyê kurmaj bûn dema ku çi tevger çêdibû mîtên dewleta Sûrî dewleta rejîmê nedihiştin ev tevgerana nedihiştin bi dawî bibin û tev lîwilo jî yani bav û kalên me ort û gencên wê serdema hanî de tevgerê xwe dikirin tevgerên siyasî bana tevgerên civakî bana tevgerên ji bo alîkariya Kurdan li derê binîdin hebûn vê serdema me de serdema teknolojiya û înternêtê ev serdem rastî serdemek yani dibe ku em wê bi dest bixin ji bona ku em wan danebin yani çawa û ji bo ku em ji zimanê xwe bikin yan jî civaka xwe bikin dibe em zanîbin ku mijar ne mijarê çek tenê ye mijar ne mijarê siyasetê û ştegaliyê tenê ye gelek mijar nîdin hene gelek derfet nîdin hene divê serdema me de kesek tê naaxive kesek pê mijûl nabe kesek xwe pê naskirin nade ji ber ku dibîne mijarekî tifê dawî yan jî bêrîkê yan jî qedr û qîmetî wî çêbike tin fetê de naaxive heger ku em li ser vêriyê bimeşin mixabin rojekê were ku ev zimanê wê gelekî zererê bixwe zererên wekî zarî me ku bê nizanibin bi Kurdî xweş biaxivin bi navê Kurdî li zariyê xwe neke ev jî problemekê di civakê de çê dibe û ew ê civakê wenda bike tiştek bê zerer û bê sûd tune dema ku ev zariyên nû yên tên navên Kurdî li wan bêkirin civaka te wenda nabe her yek ku vî navê bîst wê zanibe ku ev Kurd e û civaka te ge her navê Kurdî tê pirbûn her imza wê ya kulturî ya dîrokî tê bêtir xurtir bû di du xeleka borî li ser axivî min û avakirina mektebeyeka Kurdî lê ev tenê jî ne bes yani avakirina mektebeyek Kurdî jê lazim e ku xortên zana tê de kar bikin xortên ku bîr û baweriyê wan heye hizrê wan heye zanin biaxivin zanin tişkî bikin ku sûd jî heye lê ema beşekî din heye nizanin yani ew mijara bîr û baweriyê pir xurtin e tayb kawayê hesinkar ge em bînin ser ziman kawayê hesinkar bi xwe kesekî hêsin çê dikir ne xwedî bîr û bawerî bû zana bû û diaxivî na kesekî hêsin çê dikir û civaka xwe heya roja îro ji bin zordariyê derxist û heya roja îro jî navî tê bankirin her bîst û yekê adarê de sedê sala bûyera wî çêbû heya roja îro jî her tim xelka me her tim civaka Kurdî li her çar perçê Kurdistanê û li her çar perçê cîhanê jî qala wî dikin behsa wî dikin dîrokek xwe çêkir dîrokek civaka xwe çêkir û ev dîrok pê hat naskirin xalî din mijara strana ev mijarek giring e lê dema ku di ritma xwe dibimîne wê wenda bibe çawa dema ku ez stranî bela bikim dengê min xweşî ser sera û serçava ez ê strana bela bikim stranek di do sê çar ez ê ji vî hunermendî bivim ez ê ji vîya bivim ez ê ji êdin bivim ev mijar dihêle ku tişkî li pêş nexe çawa yanî dema ku
تبي سرانا تشيدك وتبلاد كيت نفسها الرتم ونفسها بيفين كسي اي بنجه تدبيجي دما دنجيت خوش بي تدرفتك باش دده كان داخوا انه تزنجين بك دما كنت بني في سينيانجي هنا كذا بني في سينو تبيجي بدنجي خوا موزيكا كنو اللي موزيكا كردي تشيكن ترحكي نه جوي موزيكر شيت كو تجوي چاندر شيت ك ارتش گلکی گرینگه لکس اکثر نا اخوه جبر کو جریکا خودرت که وان بیجن سردم ما زلامی لازم چاو زلامی لازم زلامی دبی کو چکرای جه و دبی کو اخوه بسیاست و انو نزانم چاو و جرد بیجن ناراستی جبر سردم ما ایرو تش نیوی خالین وی بنگهین هنه نه خالین تدركتي جمر سر تيك توك يعني سر فيسبوك اشي برنامج سوشيال ميديا بتبقى اخذ انه ام حقي ما هاتي خوارن وام نزانم بخدين وام نزانم كان شات بخديه شا بخدي يعني شل مليون زيدي شل مليون كردي هي هنا تبي خدي مجار نمجارك راستي لأما او كز دخوازكو تيك السيرفر يعني جبو خو بناس كرم بدا از نابينم رحمتي محمد شيخ خو نكر لأما جبونا چاندا كردي كر وجبو كلتوري كردي بركر كسين كودسترين برا بسترين ليبرت نينو بش نينو كاجمر بيجي رابها كردي كي دستريش غيري شريفي عمري وسر حدو ابني دنبي خورت وكتشين ما بر لفان بشين سرانا قهدارت كن لي اما كاس حتى بستريش غيري بان هادو كسان ذاتا اسباورم افتشتي هاني جيليندن ناي خستن هذاش متي خستن ايرو بشتي 10 ساليدن وش مر بيجي كا وش بونا ما تشكر وش بو فيجي واكي تشكر ودركتن سر تيك توكا وندرقصين ودركتن لسر انستغرامي واني فصلني بزماني عربي داتاني وچاندني دن زنگين ذكر وچاندا خوش دف بردا بشتي 10 ساليدن ويجمر بيجن كا چما زماني تولو زمانه كيش كستيت هر بيبا كردي بيجيت سي 4 بيبا عربي تخنا بس خازم كنتيت بهزره انه بابو كالين ما وچتيك وبوار تشيد وفرماني كوب سريوان داتن اجدا في چاندي برندان وبردوام كرنتيتي وزمان جهاندن ما ويعني ايرو رجاء ما ايرو دروج اباد جي تايبت قلك تشتين او بي حزرين نديت نجمر شكل تبلي في برخداني جيش تبلي في خويني جيش ايرو السرسل ردم ما منو تاو ايدن او وندابه من دناب خير وخشيده مجاري تشك جا خلقي وير بيلن مجاري سياستي خلقي وير بيلن شخدي وير بيلن سياستاكو تنزاني بتيد بآخذه تي خوان دابكو تي دورا خوشي وان دابكه وچككو تنكار براجي تي خوبكوشي وتي غيري خوشي كوشي تشتيك وشتاتي خوستن بك دلكي راست وتجاري بأنجامي نفكر تشتيل سر خوبك وأنجام بدميرتي بمين دناب خير وخشيد